wena Zama. mfihlo tanda lonati ungangibidi ungibone ligama lami leli uyangetha yini wayibhiza upheka ungibida zama uyangetha yini uSlim usakhala endvodza ngalesikhathi bani bakhalela umsebenzi abakhalela imadvodza waye ungayikosebenza usebenzele abantu babakho Uyasebenza wena. mina ngiyasebenza that's why nginhleni nalendvodza yakho ngoba ngiyasebenza kusheli lokho usebenza ufuna ukuzama Ngithi mina indodza yami ngiyalisapota akunankinga noma ungasisapota amagoya makathanza mina nebantu abantu bathanza usapota amagoya la uqhamuke nalabakho ngendeka amagoya kusibakhe kusafuna uyowenda ama-DNA so mina wangibhayizisi mike wangibhayizisi ngimncane kakhulu kuwe ngibuke kahle wangibuka ujahile thatha isikhathi ngibuke kahle ungaye ku-profile yami ungi-check-e kahle ngiyakubona ngicabanga ukuthi ngilabo gogo lothakatha nabo leniganza nabo umuthi lesikuma ngisengibo-ke mina ngacanje ngiphathe njalo noma ungakhala tinyembe takhathi ngithusi letinyembe totikhalako tiyi-drip imandi lanemandla lokuthi atophinze na uceda kukhala uphinze wanatha akunikede lamanye amandla uphinze ukhale futhi awukhali ingadi ngicela inamba yababotha ufuna kwenani inamba yabo mara le namba leyo ifonela kuma sibanjwa ngimi wena into lokufuna uyende ne ufuna ufone ukhulume nami angisho inamba ibanjwa ngimi yena usebenzisa inamba yami for as long as ungana namba yami angeke khona ukumthola nyalo mawufone utothola mina leyo nto khona ukukhuluma nami woman to woman uyekele le ndakho kutovula ama live TikTok ngeke ngincethe ngalutho make niyathanza usimane inkinga into tshela umhlaba wonke waye ungangabe bona inkinga ungakangifoneli angisho ngihlele ngiyibamba inamba ngibambe inamba yakho ubusy ya wena Sifebe yasibona Sifebe nyalo ukuthi ukhala njani ukhaliswa Sifebe angihlala ngibita ngeSifebe linjani eligama nyalo lakukhalisa usengakhala wena setokhala kuphela umnyaka awubati bantu ntwalela amandiye lothenga kiwo lapha ungithenga emandiyeni angisho basakufakela imali abasupport bantwana usakhona ukungena bo Shoprite ukungena bo Pick n Pay sothenga emandiyeni ujwayele wona ngisengiyiwo ke mina sisi ngithatha kancane no ngangibidi ngasese ngisengiseswakho angisovuka ngiseswakho noma ungakhala awungithusi ngalutho kude nje le ngikuva nawukhala nje manje ngiva ngathi ngilanje iwine ice umntwana nami usejele ngenxa yesimo sala ekhaya abona ngandla sihlupheka ngakhona no ngenxa yesimo sakho ukulibala kwakho njengomdali ungabakhulisi kahle bantwana bekayibamba inkunzi dakwento enjani bangaki batali abakhulise abantwana ba-single parent bantwana bakhe batshele umtali lohlakele ngihlele indoda mina ngifundile impela sicela ukukhuluma nababasha ukhuluma naye lala ucela ukukhuluma nababasha ukhuluma naye kusondeni nang angeke ujole le ndoda usase indoda yami for 2 years ngabuye ekhaya ungathi ngijola naye lungisa statement ujola basho ini angijoli mina nalala asijoli thina sinalala and into longayadi ukuthi wena utodivorce uhleli khona lapha ekhaya ngalokhu ngahlakaniphi bathi nabantu esikolweni naye bafanele batambeni basinabantu bathi ufunza mntwana mthethe isikole wathi ngifunza emfaneni ufunzile ke emfaneni namuhla ugraduate uthola i-t-shirt shise-ke akamati ujwayele labo mahosha bakhe angisho abantu bakhuthi bahosha abantu basejele kusho ukuthi laba ukujwayele kona babotha don't babatha yena igama lakho salad lala ungamvumeli umuntu akubite ngababatha because nalo uthawa khona smart kuthi wakhona makuthi wakho mahosha ngogo wakho mahosha ngogo wakho le mfundiso lokuthi bakufundise yona khayikini bahluleka kuyithatha uhamba nyalo ubatshela ukuthi bakufundise kabi ungithi labo babotha i-girlfriend yakho ithuka mina ikhulume sophambi kwakho wakhohlwa ukhohlwe ngakho konke nje lethemsela sabana ukhohlwe ngakho konke nangebantwana bakho nomndeni wakho babatha uloyiwe yini khuluma na uloyiwe baba babatha ngifuna ukukhuluma nami ngicela ukuthi ukhulume nami babo bantu abahambe sisi abantwana yonke sinayo abantwana ngaphandle namhla wena ukhuluma ngemali yoshile yona 5000 kule 2 years yonke ukhuluma ngababuyi kule 2 years yonke ungathula kahle wangishiya break we umntwana nami ngiyazokhulile na wathi success ukukhula ungekho wena na umntwana wakho ungekho namhla guys another kanjani madodza look at this man don't know what like even emphasize until when I yeah alright with 6 kids you yeah I don't think but you I'm traumatized never ever trust a man can you believe like can you believe someone said men believe in the that don't know what Oh God, this is so painful.
sale uthi ulala wakhona. Madodana spins. Yo, a whole liver. What was the man? Yo. Namuhla ukhohliwe ngami. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Guys, ikhona live le-circulator laphana ku-TikTok yamake nasisi bayaphikisana laphana ku-live ngetinkulumo. So lo make ushiyo indoda yakhe leseyihlala nalo sesi, lo make mkhulu, so ukhulile njengoba simbona. And yena nendoda yakhe bebanebantwana labayi-6. Indoda yakhe yahamba, it's been 2 years ihlala nalo sisi, and iyahamba yashiya make pregnant shothi ngalo mntwana we-6. Uhlala nagele, baba kabuye ekhaya. So make uvula live lapha ku-TikTok akhuluma khala, telling people her story. Wangena ugele watshela umake wethu get off kesana, wamtshela ukuthi makafuna ukukhuluma nabo bebantu bakhe akakhulume naye. Usilima akakaye esikolweni, akakafundi, ngindoda imshiyile. Lo make bekakhala uwadzinza sililo, and it's so heartbreaking because nale ndoda ikhona laphayana iyafakaza, iyakhuluma nayo, uyabona nje ukuthi iside with the girl ayinandzaba nje nalo make ngisho akhala athi mntwana wakhe usejele because of they were dying of hunger. Mntwana wakhe azama indlela ukuthi balale badlile, and the girl umthukani. So ngisashacekile njena ngale live lengiyibukelile. Do comment your thoughts wena down on the comment section ukuthi ucabangani ngalokho lokwendekala kule video. Mina nawe sobonana next time. I'm signing out. Goodbye.